Toan Taba, separate administration, Haiba, Moigi, Jaga, Kudimok Taluba, Cookie Lendu, Manipur, Hantaki Matang, social media, Toan Toamba, strategy, Miama, season and Kanda, Hatu Hatana, Hatley, Hygiene, but Pongayamani, Taushuto, the Tawi have a Pongayamni, Maduki agenda, pull up, mixed of Selakanda, social media, Kudung Java, so Lahora Kanda Musi, separate administration, Matana, Mohaner. A quick jig might take a cookie, Hatnari Bachang, the Uzasanta Koi, Tamoko, and a Kambirni, Nagaga, cookie, Matamduna, Henabu, worst by Ranganin Kaleko, in the tent, and the toll of that toll, Gimatung in a shock, Pasiva Naje. Matamduda di Paudu Panga Banina, social media later Banina, Matamduda di agenda, Sagatpa, Natraga, Tuamba Magi, Negative Sagat Pasi, Legidam Nina, Madugi, Kudong Chabado, Lorcan and a CD Cookina, Kajikam Topadu, exaggerate, Tor Kana Mapalum, the Pausi, European Union, da, United Nations, the government of India, the Pausi, and Trama, Pishalakanda. Hantaki matang sila tansap sari ko separate administration hai ba public ki international empathy leading ai sida ko je talaw ra sina dur talak pane whereas ay jamang chai interesting over fame lag hauji cookie ga naga ga tonare moi Christian agenda su sandok pa yadre kay gino da maitai ga kenoga khoi cookie ga tonari ngai matam da masi Christian ga kenoga Hindu gi ni hai ba moi ge du gi agenda su fail ore because Kanari Madam Jedi Amaka Oidoni, Nagaga, Jik Cookie, Kanari Su, Madam Chapmane, a coin Kambada, plus Maitego Cookie, Kanagi Su, Chapmana Bajandani, Kaikamba Ajandana, Harakanda, Mogi Shule later homelands, P.U. Hime. A coina Ija now, Jasanta Coina Ija is in Amate, as a whole Mate. Yes, we will take the role of Big Brother. We will still include you, but no your homeland and P.U. Hibadudi. A coin Matation, a lady Big Brother role like Adugi Nogi Manglandu Madi, Mangpong Bangamoy Avenue. Aduna Buning as he was a way Rimsta Cookie Lapmatamda. We are doing a very helping hand. Moy Pasanadum, Chantokchari, Aduga Sarvazana, the Mokta supplement over Dum Data Sing Harawi. Oi, according as she seeking active roles and Lauraga reconcile Toba, Natraga, any even may take Marakta, Kaibung Tanarga, Lay Mayam Sipobada. Pushal na wana matamda ako sing nasibo may take Christian into it. Ay ngarang na hanay na pizza giba pakumam kaglay. Oza comment si dahay ba may tay siya may tayo na hingba hay si only religion may tay sana may chala kanda katang koy may tay siya sana may religion sa chala katang da unity por pangam gadam niba. Which is I think oza mga sa masi lalen kali because koy rambay chile na singa si oza bijoy ga wari ni sana may chat pangakta ni kana na ridum. Marakta ko religion ni chama na bang akta neba ideology do kenara ko ni no za dum marakta mitay sana mahi jam misunderstanding lain kan dum khana siri religion gi wafam tongan ba ma thamra kanda madu sangdai jage na khanba ai sa se mitay Christian ne siri religion gi wafam na te ai gi phurupta ai gi kangluk marakta sumaina mi gi mamangda yamna haithiba mina nokna gi dabak thodom tholak bajidi oja sidi keeping religion aside akoina reconcile topam thoena khalle aduna yari gai akoina ngasi media gi thongda maroina akoigi meitai chelina loina makta masi khatang hoi communal budi oiba mangani atopa phur jati mangda we should know ourselves meitai haibisida meitai gi umbrella sida karai da kana chingchen bia ba lei changakena lakpa mi du so khoina welcome to biba tabani ngasi meitai keno singje Christian singje ngon de hor kanda khoi thawai nuai to yam le because khoi su cheli chongi jamang ja khonti ja ba de le ponte ai ni dum wathi ja duga meitai pangal aina thengna ja ba da yamna ai di mapukni nungsina haijarak pya so ja khoina wana iramdam gidena chan thakna ba khoi myam chana ne pusele at the end of the day was dialogue ngak pada no you may take natana have a dialogue she higher pomatamda a koi the power sentiment oza na sukatang masi public that hambiu yarigay di akoy bu intok pigano akoy si aduga sida may tay have maga manipuri have mga simtanga ay haijagyo sida keno dagi mayang sida koy gi lay pa thangabja pawnabja de lay ba mayam se aina khangba mi kharada manipur gi matang da thidang ngak pa se Moigi roots Rajasthan da lay ba Gujarat da lay ba mi ga moi khanay ba kaino no na dumaina Manipur gi mata na ngang do kaino tamda jati du na phurup tu na mayang ojaraga su mapalongi roots lay jaraga su moida Manipur laybak sida chahi sang na lay pagi adugi sentiment hai tare ko as a Manipuri moi be sentiment do moida yam wang na lay hai tare adu na Manipur gi matang da pau aran ba mapalam dai tholok pa se moi su yaw na dum defend to ba se ai dum masi su dum ujai hai tare ko adu na
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯅ ꯏꯃꯣꯁꯟꯗ ꯆꯠꯇꯕꯤꯗ ꯃꯨꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯅ ꯂꯧꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯌꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯌꯧꯅ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯕꯤꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯆꯠꯂꯒꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯂꯧꯔꯛꯏꯕ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯌꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯚꯟ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯩꯇꯩ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯄꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯠꯅꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯨꯝ ꯎꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕꯩ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦꯁ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯃ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯏꯅ ꯂꯧꯅꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅꯁꯨ ꯇꯥꯗꯦ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯑꯃꯃꯝ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯗꯨꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯂꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯨꯝ ꯑꯃꯃꯝꯇꯪꯗꯤ ꯍꯥꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯇꯪꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯛꯀꯤ ꯈꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯉꯥꯡꯆꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯨꯁꯨ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯋꯥꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ as far as we are concerned ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ we will take the role of big brother ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯂꯧꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ territorial integrity ꯀꯥꯏꯍꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ as long as ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯤꯡꯉꯤꯒꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯒ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯇꯥꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯒꯩꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯒ if we come to administration ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯗꯤ at any circumstances we will never compromise ꯃꯗꯨ compromise ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯊꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯕ ꯑꯃꯒ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯤ ꯊꯦꯝꯕꯒꯤꯁꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯩ ꯐꯖꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯟꯕꯒꯤꯁꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯩ ꯌꯦꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯌꯦꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯋꯥꯅ ꯁꯥꯒꯠꯆꯔꯛꯄ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯈꯔꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯨꯝꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯡꯄꯤ ꯄꯤꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯏꯕ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯒꯠꯁꯨ ꯈꯔ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯣꯟꯗꯕꯁꯤꯁꯨ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯎꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕꯗꯣ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯏꯒꯨꯟ ꯈꯔꯗꯤ ꯎꯠꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯖꯤꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯔꯨꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯒꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯁꯣ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯋꯤ ꯂꯚ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯣ ꯕꯠ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤ ꯈꯪꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯀꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯉꯁꯤ TVKꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯣꯃꯦꯟꯇꯝꯁꯤ ꯇꯥꯃꯤꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁꯄꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯥꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯊꯤꯝꯗꯨꯗ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯖꯕ ꯄꯥꯎꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯇꯥꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯝꯗꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯗꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏ which means they are also planning to expand ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀோ expand ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗꯨꯒꯤ ꯒꯠꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯒꯦꯔꯥ ꯌꯥꯝꯃꯣꯏꯔꯥ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯄꯥꯏꯔꯣꯏꯔꯥ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯀꯔꯣꯔ 10,000 ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩ ꯍꯥꯏ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯀꯣ but still then moina laga central government da show tawriba guts modi unabada urliba amarom da hagadi attitude to akoina kitang da warasu madu tambada soidana makki akhoi bu ngasi ngakpi ni akhoi gi damakta chakthakpi nen toba halaman jingsena so khoida khatang masi angang jidi masi lam jidi mi yamgire yamoira sisu pangai haijiluba yaba natte aibsigi attitude amadi rum soidana lakane na khalle khoi puna makeup thokmina si waba yaba so khoi ware अखोई वादबा हाइबसी अमरोम दा हाइरगदी लेंगापदगी हौदोइनी प्रजा अखोइना सुमाइना याम कन्न ngangjaragasु लेंगापसिंगना मदु एक्शन दो ओंथोक पीद्रगदी मदु यामना फरक ताबा पोट ओइगनी अदुना आइना अंकसु आई राउंड लाख खदौ मानद्रेसिना लोइदौ माले अदुना या रोइबदसु आइना पब्लिक मयाम दा आइना अपील तौरिसे politician अखोइ politician सु हौबिरी द political analyst सु यौबिरी हंतकी मिहुत खुन खनबसी अखोइ तरा थोकना खनमिनरकांदा अखोइ खनसी पार्टी दी नुंगसिबा मी दी मुंग नुंगसिदबा अदुना हंजी आइना इलेक्शन गी हफेट अखोइ मोयांग केंद्र रोम दा सुमयांगी मोट ताजाबदा मयामना फागी तौरी अमित शाह दु नरेंद्र मोदी गा साउनादना राहुल गांधी गा तिन्नरगा
Congress ki ticket tagi bot lepak pada usa moi hai ri sim ta si ko moi hai hi se Amit Shah du Narendra Modi ga sauna re dana Congress ki ticket tagi Rahul Gandhi ga yanaraga Amit Shah na Congress ki ticket tai bot lepak pada praja sina pangbai jang si aduda akhoi di Congress nungsi Amit Shah da bot pi ni hairgadi praja gi wakhalon ji yam pharak tabam leidori na hai maru oirisi mi sin baduni no matter of how many times he won no many times or how many times he have served in this party lenga loi sin ba hai si mi du sin baduni aduna hojik se koi pau jajat yam tajari BJP dal leiba mayam ama Congress changani BJP dal leiba mayam ama regional party formation lakani hai matam du da mayam na isa isa ge wakhan munna khanbiro Thakingdre haiba yudu patra sillaga mu pisilakpada haima masidi hawdo mali haidana madu thakke haiba sum wakhalon leiragadi hanjen na koi iramdam in Manipur se kharaga leigini haiba simtangdi Manipur prajana kaubiganu mihut khanma matamda phajaba jana khanbiro aina hanjen ju laujabaduni ai samak su bot thengna gani kaba kada badidi shogi nongdamda leigre akhoi handaki election jidi Bot kaza ge bot kada ya de habai thokpana te praja mayam gyan tahallok si habai tamakta thokpani aina dum ngasi su openly TV channel se da hai seni akhoi kare e akhoi naha mayam je mayam na thagat pire well and good akhoi mayam gi in the power of legislator akhoi thabak tawgani openly ngasi hai seni duga akhoi karak tre dana kaishu kai de ngasi mayam gam adum manana akhoi rally chapina dum leiri dana matam da khoi karak ta matam da khoi myam na dum makok chinga ready dum chapina la ta ni madu ne khoi hingdoi Manipur se ha ga mai side solution jai yam noi sai huju ji lady ba film si da just gita jan dak si thamjari to pi si ga koi changna ba ya da film si ga kama yeng be an bi yon uza bon thambe an ma makta da koi notice tv bo smaina mukam platform ma pi bi da ta hingam kai tan tha ga chai hojik leiba koi gi Manipur gi condition haiba tare yamna phibam sok pai du yam phibam sok pa state chama dadi dum leire sini mayam na dum overall na dum mayam na khangna bi raba wafam ni hojik yam lurji akoi gi coming to an incident where ngasi degi tha chahi ama muki mamang da oiga do male akoi gi Congress ki akoi gi hana gi former home minister Mr. Chidambaram na akoi gi tweet ama khak toraki tweet tu su lakthon gi bani Manipur da shanti hanjalak ke haiba taraga di akhoi gi kuki gi magi jagha ma naga gi union territory maduga maite gi union territory ma ahum thokna khaido ba matam khakta da Manipur si shanti oirakani haiba tu gi yam sathi ba na akhoi gi tweet ama toraki badagi Manipur pumba yamna chauba irang ama dum thokna dana tobagi incident mayamna dum khangi dune aina masi wari ji pusinjere ji ge no kanda matam dugi tweet to da khoi gi halibungo khoi gi kaino na khoi honorable XCM khoi bobina adu yamna yaning da mong da dum condemn tawraga masamaki party gi mina hairak pa pot to som dagi MP man hairak pa pot to madu yamna chakna ba yaroi da pot ni aduga madu as a outsider amo oina nang na haibada kari matik lei haibagi dugi level phawbada tum ahan na yamna kanna ngangkhat ki bagi pot amasu lei hai tare ado aina si wari si pusinjari si kai gno kanda hauji su khoi gi Manipur da tawriba situation kuki gi jaga da naga ga maitai gam changdre naga gi jaga da kuki changba yatre maitai gi jaga da na kuki changba yatre pura tripartite oina mathomram khangdana khoi masem se khoi saunaraga yeknaraga lei kan se da Akoi Manipur government initiative sinbi de haba nate sindi yam kan sille tawada bu silli ba initiative tu kai phau yona applicable oige kai phau yona chatna ba yarage singi pendra ba prajana ga dum hai dunia sigi kangpupi khuchat natraga sigi jiri khuchat sidi akoi dum akoi kaino yaudra su kanam yaudra su smaina security pb doi tar de koi nungti bu up down chat pi ga hai ba sigum ba mot mayam ma dum lai sini ko aduna hojik lai ba condition se di ngasi topic sina dum hai re koi Ngayok Chaphu ni hai ba se Ngayok Chaphu si da su sathi bai chang je rik se Chaphu ji leirak na ba jaga lei ta ba dei Chaphu manung da ahum thok pai pot ni hoji Manipur lai yamna sathi ba adagi isagi iramdam
Manipur akhoi na ji yam kan lau jai si Manipur saktam kai ba yaroi Manipur saktam kai ba yaroi na chinna khatang di akhoi si gi slogan je lau aduga akhoi na kuki gi jaga changma ngam selaktre naga na kuki gi jaga changma ngam selaktre jaga sing si macha ta an ta na sum khaidorak pagi mami gi type tam u bese ai na khatang fearful oil bese hojik as far as khoi mitai ga naga ga di hojik yam dum nungsi chana na in the spirit of khoi gi indigenous people da adum haidi khoi gi same theme amada chapminara ga yam nungsi chana na khoi adum in ga daba out khoi gi outsider hai batare ko influx me am je kana lam theng ma tawnani but my question is hojik lei ba khoi gi kuki gi adagi naga gi maitai ga kuki gi sigi tripartite am lai sida aine short khurum jari si khoi maitai ga naga ga si yari gai misunderstanding thokpi raktaba aduga sida misunderstanding thoglak nanna ba aina si point ji panjari se ke kanda tholo is hiningai leite because we are always at the game of khoi gi mathak thong ba asom dagi kana gomam na remote sum pai ga sanaraga leirim ni na masi sumaina tripartite oi ba kaino ma sum thola bra hai ba gi achoba question ama tum la ye duna marak to su khoi dum social media da oi kana gomba fake profile karana khoi Manipur imana yai phare ga na khoi maitai ga punna naga ga lawmin na ba khoi gi slogan se naga sing da noibo greater nagalim amona tala aroidra ne ga haibagi instigate tawba pochi su koi sum udaba nate awna sigi tanja sida akoi leiba objiki scenario sida tripartite ama sum lakadra haibagi akiba mayam kanna ingonda phaujaba nahan koi gi nagagi akoi gi hostages taruk thadok pio haiba thadok pinaba koina chachaba rally du da yam nungsi numit to ai samak su makok chinga ka yaujai numit tu da dum apun bagi koi saktam kaihan gumsi Manipur gi saktam kaihan gumsi yellow phurup na yai phare Manipur imana yai phare ga haiba kholau si koi yam phajana naga gi yaw pi ri ba tongan ba lakpi ba phurup mayam do dum ai moi hek yengja matam no moi na du gi slogan do Manipur ima gi saktam kai ba yaroi ga moi laur ko do tasengna thamoi je yam pukni nungsi re nungai jaw phaujai hai tare matam du da dum outer influence kare dagi dum what about dum noigi tongan hana taliba greater nagalim si kamai to no gai sigi dum instigate torga tripartite oina yam khana hana ba to bi mami su dum udaba na te dona ai yam fearful oi sidi madu yari gai thokpi da because akoi haujikti koina thengnari ba lanpam se influx me am jiga koi indigenous people sing siga oi ba tongan ba akoi gi masidi mioi ba moina state amada pokpa matamda tangai phadana thengna draba yadraba adu isagi iramdam ipurup aduga aigi iyum mai kai se aina kanjaba haibisiti masi koi thengna da yadraba lanpam oibina masida indigenous ki ba punmagi pot ama la kanda koi thengnarak pase amarom da yam harau ningai ni aduga aina su koi gi kuki gi furup da jati da amarom da thanks tawning ba hairagati akoina khangam da ba mayam masu kuki gi hojik lei ba saga lei ba agenda mayam chena koi punchilam da ba yellow phurup mayam masu punchin ba ngamjan ba se masi mati ai kuki da dum ai credit pisa ge ai tare ko koi mayam ma pun ba pajana saga lakpa adagi akoi masem mi marak ta leirama misunderstanding mayam masu koi taisina na ba honar pasi adum keno tawe duga aina first round result loirak pa aina thamjaning basi hojik national highway singsi satpa yada dana lei bai pot si phibam ji kyam yam lusilake da hoji economic blockade haibam sumul laksele economic blockade haibam sumul hana kogi free regime moina chatpa yade na sauringai tanja ja ji economic blockade haibam laksele gas ta palising ahumga sawa satruk yobugi mong lakre adagi kari atoba pochai singsi kyam yam tangkhalaki doino haibu koi haibangamdri ado handaki laiba thengnariba sapu sidi akoi amukta thengnadaba sapu ne se masi government na kai bhau yau na khoi si haina handle tawgadori bano tackle tawgadori bano lam amagi mapi mapa oina lei matamda warak pasi khuwarak ani le amana magi ngaukshinna ruba masa amabu themaga wahaina watana si tawganu sumai tawsi si tawragadi phani haibama ngaukshinraga dum leiba macha masu singdo lam sigi mapi mapa moina mama mapa moina warak matamda phudana chaidana yade haidana khangan bagi madugi room si adudi government gi side tagi leitrabra haibasi ai hangjaninge because matamamda koigi previous koi government of koi gi XCM naga palingai matamda koi na yam ngai matamda tagibdu akoi gi muiba si changpa matamda thingi bagi wari ngasi baw mayam na wari nari
kuki gi chu champur da moi mapan si badu amarom da ha ga na noina suk yamna haidi niom lan mong da protest agitation to bu tawning su to jo noi asi bak chang ni kyam kuina lo da bangam da ge na yeng du dum sahi ma he na ngai ba matung da ni moi gi asi ba hakchang mapan lo gri se si amarom da ha di government amo oina tawbam thok pa magi law enforcement sin na kan da ya de ha ba du khangan mane adu hojik sidi अखोई सिगी यादे है पोचे अखोई मी हातना खोतना तौस है नतब गवर्नमेंट अमो ओइना थाबम थोप खुद तौफम थोप खुद तु तौरकांदा अखोई दुम हौजी उरिसिदी तौबिगनुने तौरगा अखोई आंगाम मसा थेमबै टाइप सुम थेमबसे मसिगी स्टेप सिसु आइदी याम हने दी एप्रिशिएट तौजनिंग्रे मसि तौबा याबसे सही खरा सांगना तौरे हाय तारे मसे अने यारि गैदी गवर्नमेंट नसु खरा मरम चाबा एक्शन खरा लौखत पिरकांदा अमुतंग दी ngaukshinnarakanda haitare yamna mapi mapa pandana leibagi type ta leiba state se अमुतंग दी law enforcement sijannarakanda अमुतंग दी फजना stable loiba state samda pubiro u haibse ai state government ge site ai appeal tawsiri thank you yam noi sei mathang chi oza itasi habsi oza rohinda laksage huji huji leiriba film sida huji ki leiriba situation sida kogi PR lengak leikhre matamdu da center gi chapsaba magi mieng makhada center lengak pani PR matamdu da su kanglup ki irang haibadi huji huji leiriba kuki musung maitei gi marak ki irang ase kanna leiringai matamdu da PR matam sida sahi amagi maya sahi ama fanning sit lei kheba sida center lengak na maitei ka kuki ga leiriba film si loishin ba ngam khide aduga hojik na mu madu PR loishin thra matung da miam gi lengak ni haduna anuba leader amagi makada hanage BJP led government du gi anu makha sa tharak boina anuba leader amana hojik leira fau da mu loishin ba ngam da film da mu leiri ha bata oi film si kamai ni yeng be center na lori ba roles hoi akhoi gi tiprasa gi akhoi gi party chief hai tare tripura gi ningthau jina akhoi gi indigenous peoples day gi function da haibiram ba yam aina ngasi bau not tawjar level Delhi ne kai donung da laga Manipur gi problem solve tawroi yes Manipur gi problem city noi sida leiri ba Manipuri sing sina tawraga solve tawgada bani aduga mana haram basi kanana maitei kanana naga kanana kuki hojik ada Delhi da chappa matam na noi je Manipuri hairaga dugi kaino mada treat tawrakani aina masi point ji pukhachare se अखोई की हजो जासांतना हाइब दा आइना यानिंगबा पॉइंट am yawe do kitang nungai je thaw point yawe do itang hai kitang thamjao ko अखोई maitai ha pochida ngasagi si yaningda ba but ai sa ge ba mot ni maitai ha ba pochida अखोई si concern ba si kitang haiba ma change na khali dugi point ne jasantana thamgai se maitai se da khoi gi religion gi wafam tonga na thamkhraga maitai sana mahi chatpai chelinau sing maitai hindu chachabai chelinau sing Maitei Christian da akhoi chatliba akhoi kharasi aduga plus maitei even pangal maitei haiba pot ama yawram na seda cluster si khoi maitei haiba matam da sigi pulap mari si ma conscion birakan da thabak tauba ngamagadi akhoi gi achauba unity ama sagat pa ngamgani haiba point ni ngasai oja santana yamna mayek sengna thambiri je kaigomba kan da akhoi sungai re maitei Christian na moina maming je sumaina sum chatkhrabani na haidi maitei Christian sum chatkhrabina ko na sum akhoi activity ga sam to kan da comment dum ui marak dum hairi rondi maitai natte madi maitai natrabani maitai de ongram ni haba pocha hayak pakan hoi khoi sum yoy ba ko ban dum nungai jada ba yawe khotna jarur ba tawjar ba mayam du di maitai phurup sigi damak ta maitai khunai sigi damak ta tu manipur sigi damak ta khotna jor la kan da at the end of the day adugi wathi cha ba je dum khoi da ka shu budi nungai ponte adagi muk sigi maitai pangal maitai Christian maitai Hindu si ama sisina big brother gi role je swaida lauraga I question je kanana big brother se oiduna have a question am lai sigi role je big brother gi role se mari sina lauduri bra natraga maitei Hindu jina lauduri bra natraga khoi maitei sana mai chatpa only akhoi gi si akhoi kangu sina lauduri ba big brother gi role se big brother gi role je jasan na palkum matam sida maitai hai sida punna yawi ba maitai pangal maitai Christian maitai Hindu maitai sana mai pulap sina sina role dor pa matam na ngasai gi community kuntra taruki wafam jimu lak toine sigi mari sina big brother gi role se apun ba ma sagat pa matam da ngasai gi kuki na moi tongan ta ge har ga su inaw madu yate taba yaroi kaigino da Manipur hai sidi Manipur oina dum leiga dau bani masida tokhai tabe wafam pusilakano even naga singna
Greater Nagalim gi concept pusilakpa matamda moi gi tongan be agenda lakpa matamda no madu yate akhoi na ngasi na khoi da sauri sidi maram chaba poni Greater Nagalim gi poche pusilakum si no Kanglei Park no Meitei land no Kuki land no Nagaland it should be only Manipur haiba point se la kan adudani oja santa ina thaja jabse Manipur kairo haiba poche oja santa na hajik ngasai loi council laga haibiyo haiba sidani ko aduga oja santa na ngasai pe tham give da khoi Meitei na khanadaba jati leite haiba simdi ai khatang yaningba wale kaigino matamda hoi akhoi marakta even ai ngasi bhau jamanja aina akhoi Meitei sana mahi nuksi jabai chil naw sing sana aingonda waro manbagi mathwai nungai chadabai haitare aingonda chaiba ngang basi ai nungti gi tai tawdo ai ngasi bhau maning hanba leijade ai moida convince tong ya ba tawi ai ngasi still ai Christian chachaw se hoi ai gi thamoi ne shora man la charbe wani adu as long as I am alive ai dum Meitei oina dum leigani Meitei gi thabak tawjagani ai se ai ngasi mak dum tawjariba activity mayam sina su dum sakhi ni haitare ko aduga akhoi Meitei pangal ga Meitei ga irang thoki 1993 ge koi pok tringai matam gi wari ni aduda sigiba khot kiba khoi leire adagi Meitei ga akhoi gi nagai chele naw singam muknarak pasisu yam ek sangba language sa har gana koi naga gi chele naw singna tongan ta ba wafan ma la ka na Greater Nagalim sagat ke habani madu akhoi Meitei na yes aduga akhoi Meitei na haina no the territorial integrity of Manipur can never be compromised Manipur will be as Manipur as Meitei takes the role of big brother adugi role du ne ba koi na lawjare isidi aduduna Kuki gi history yang pamatam da si Kuki da haithi bo khoti be wante Kuki ga dimasa ga khana gare Kuki ga paiti ga khana gare Kuki ga zomi ga khana gare Kuki ga Meitei ga khana gare Kuki ga jing naga ga khana gare moi khana da ba jati je kai lege at the meantime akhoi na hantak tharakpa amaram dai ga akhoi na hantak tawjare I role se di we were not fighting we were defending hai tare ko because akhoi na ngasi history pachana nainarak pada official oiba war je 1891 gi war do natana diu jamang cha leite akhoi ngasi kanglu phurum ta ga official oiba lanam ta thengna gi tri tawbada bu handagi Kuki gi lan je di akhoi gi unity temsing narakpa akhoi gi national integrity akhoi gi state ki integrity da temsing narakpa aduga tongan taba separate administration haiba moi gi jaga khuding mak ta taluba Kuki lendu Manipur da handaki matang se social media gi tongan ba strategy mya ma seasonar kanda hachu hatana hatle hygiene ba kongai amani tawsu tawdana tawi haiba kongai amni madugi agenda myam do pull up mix tawsela kanda social media gi khudong cha ba su lahora kanda moisi separate administration ama tanan mo honar pane akhoi gi jik Meitei ga Kuki ga hatnari ba chang je di oja san ta khoi tamo khoi ne na khangbi ni naga ga Kuki gi matam duna hena bu worst pairam ganin khalle ko in the toll of that toll gi matung ina shock pa si man na je matam du da di pau du phang da bani na social media lai ta bani na matam du da di agenda sagat pa na traga tuan ba magi narrative ma sagat pa se lai gi dam ni na madu gi khudong cha ba do law ka na ngasi di Kuki na khajik tang thok pa du exaggerate tor kana mapalom da pau si European Union da United Nation da the government of India da pau se am tran ba myam pisel kanda hantak ki matang se da tan chap chare ko khoi gi separate administration hai ba ma public ki international empathy leading ai se da khoi se talau ra sina dur talak pane whereas ai jamang chai interesting wa fe am la hauji Kuki ga naga ga tonare moi Christian agenda su sandok pa yadre kai gino da Meitei ga kainoga khoi Kuki ga tonari ngai matam da masi Christian ga kainoga Hindu gi ni haiba moi ge du gi agenda su fail ore because khanari ba maram je di amakha oidoi naga ga ji Kuki ga khanari su maram chap manai akhoi khangbada plus Meitei ga Kuki khanagi su chap manaba agenda ne kai karam ba agenda na hai kanda moi gi shulai lei tabo homeland je pu hai ne akhoi na aije na jasan ta khoi na aije se na Meitei as a whole Meitei man hai yes we will take the role of big brother we will still include you but no your homeland am pu hai badu di akhoi Meitei se na lei gai di big brother gi role lei gai di adugi no gi manglan du ma di mangphau na bang ngamoi hai bani aduna buni ngasi uja akhoi rimsta Kuki gi lap matam da we are doing a very helping hand moi phajana dum changthok chari aduga ngasai ojana ai gi damak supplement to dum dei taseng na harawi hoi akhoi ngasi sigi active role je lauraga reconcile to ba natraga any even Meitei gi marakta khaibung tanarga lei mayam se bawbada pushilak na hona matam da akoi sing ngasi baw Meitei Christian enum inthoe ai ngarang na han aina pizagi ba pakhumam khakle oja comment si da hai ba
ไม่เตยเช่ไม่เตยในหิงบายบิชี only religion ไม่เตยชนะไม่จัลละกันแต่ก็ตั้งคนไม่เตยชนะไม่ religion จะจัลละก็ตั้งได้ unity ปรปังงำก็ตั้งเนี่ย which is I think ว่าจะมังจะไม่ใช่ลาเลนกันเลย because คนรำไปเจริญเอาสิ่งก็จะไปช่วยก็วันนี้ชนะไม่จัดปังอักตันนี่ขันนั่นรีดุมมารักตะกอ religion นี่จะมานะบังอักตันเนี่ยบ่ ideology ตัวแค่นั้นก็นี่น้องจะดุมมารักตะไม่เตยชนะไม่จำ missionaries นี่เลยนะกันดุมขันนั่นสิ religion ที่ว่าผมตรงอันบ่มาทำรักกันเด้อมาดูสังได้จะเกี่ยนขันบ่ไอ้ซาเซไม่เตยคริสเตียนเนี่ยสิ religion ที่ว่าผมนั่นเดียวไอ้กี่พูดตาไอ้กี่กังลุกมารักตะสมัยน่ะมีกี่มามังเด้อยามน่ะไฮที่บ่มีน่ะนกน่ะกี่ดอกถกดมทอลกไปดีว่าจะสิ keeping religion aside อคอยน่ะ reconcile ตัวผมโทเอน่ะคันเลยอันนั้นยาดิไงอคอยน่ะงสิมีเดียกี่ทงดะมารวยน่ะอคอยกี่ไม่เตยเจริญเอาลอยน้ำมักตะมันสิกตั้งเฮ้ย communal บุดีโอยบะมันกันเนี่ยตัวปพรุจัติมันดะ we should know ourselves ไม่เตยให้บิสิดาไม่เตย umbrella สิดากระไรดะคณะจิงเช่นเบียบเลยจังหวะเกน่ะหลักปมีดูชอบคุยนะ welcome ตัวบีบะตาบันนี่งั้นสิไม่เตยกันน้อยสิ่งเจคริสเตียนสิ่งเจงวนเดฮอร์กันดะคุยถวายหน่วยตัวยามเลย because คุยชูเจลีจงงี้จะมังจะคนที่จะไปที่เลี้ยปนเตไอ้นี่ดุมว่าที่จะดูก็ไม่เตยปังเอไอ้นั่นเถงนะจะไปดะยามนั้นไอ้ดิมาปุกนี่นุ่งชินะหายใจรักเปียสุดท้ายคุยนะว่านะอิรำดังกิเดนะจานทั้งนั้นบ่คุยไม่ยามจานนั้นเนี่ยผู้เชลเลยเดี๋ยวน้องเดี๋ยวจะไดโลกงานก็ได้นุ้ยไม่ได้ชนะตนาหายไปไดโลกสิเฮ้ยหายก็มาทำได้คุยเด power sentiment ดูจ้าจ้านั้นสุขตั้งมาสิ public ได้ทำบิวยาริกไอ้เดียคุยบุอินทกปีกันนู้คุยสิดูก็สิดาไม่ได้หายไปมั้งก็มณีปุรีหายไปมั้งก็ชิมตั้งก็ไอ้หายใจเกี่ยวสิดาแกโนดกี้ไม่ยังสิดาคุยกี่เลยปะทางอาบจ้าปองอาบจ้าเดเลยแบบไม่ยังเช่ไอ้น่ะขังแบบมีใครได้มณีปุรีมาตั้งแต่ที่นั่งงานก็เช่มวยกี roots ราชสถานได้เลยบกุจราตได้เลยแบบมีกับมวยขันนี่มวยขันนี่ใครกินโน่นน่ะดูไหมนะมณีปุรีมาตั้งงานดูใครกินโน่นตั้มได้จาติดูนะพูดตัวนั้นไม่ยังโอ้ยจาระก็ชูมาปาลงกี roots เลยจาระก็ชูมวยดามณีปุรีเลยบ้างสิดาจะให้สร้างนั่นเลยปะกี้ดูกี่ sentiment ให้ตาเด็กก็ as a มณีปุรีมวยเป็น sentiment ตัวมวยดยังวางนั่นเลยให้ตาเด็กดูตัวนั้นมณีปุรีมาตั้งแต่เป่าอันนั้นบะมาปาลงได้ทอลกไปเช่มวยชิยาวนั่นดุม defend ตัวไปเช่ไอ้ดุมมาชิชุดุมอุจให้ตาเด็กก็ดูตัวนั้นอคุยกี public สิ่งน่ะ emotion ดะจัตตบิดะมันนั่นในนบีบายตาเด็กก็อคุยกีปังลโอยก็ชูมาสิกีไม่เตยปังลสังลลบีเลยอีบ role เช่มันมณีปุรีไม่นั่นลบีบระไม่เตยมันนั่นลบีบระกระไรเบาโยงน่ะคุยกีพูดสิกีคุยกีจัตติสิคุยลำดำสิกีมันกระไรเบาโยงน่ะ role ลบีเลยหายไปสิคุยไหนก็ตั้งนี่มันพันยามคริสเตียนจัตละก็ชูมันลเลยอีบ role สิกระไรเบาโยงน่ะคุยกีพูดสิกีคุยกีจัตติสิกีคุยกีมณีปุรีสิกีดำมักแต่ evenไม่เตยฮินดูก็ดุมไม่เตยชนะไม่ฮีคุยกีจัดประสิทธิ์ก็ดุมเลียดเอาไปสู่คุยมาเรื่องแต่ชุ่มอู่เลยใช่ไหมน้อยเดียดูตอกคำเนี่ยตาตอกคำเนี่ยอาชีพตัวเวมหุตตา anyways religion ที่ว่าผมสิที่ตรงอันน่ะมาทำกันได้คุยอามัดตันนี่ก็คุยน้อยนั่นลงในริบโรลใช่มาสิกันน้ำตันน่ะมาสิกันน้ำตันน่ะสุดตาเด็กกันน้ำตันน่ะสุดเห็นเด็กคุยปุ่นน่ะโรลลงมินาสิก็ให้บอกว่าผมจะทำกันได้นุ่งชีบกิทงอามันห่างตกนั่นกันได้ยานตาบดูดีนุ่งชินน่ะอามาตุ้งแต่ต้องปุ่นน่ะยานหลับมินาก็ได้วันนี้อันนั้นรุมมุมตั้งที่ห่างมินากันได้คุยใช่ปุ่นบกี้ปวดอามาตั้งที่คุยสากัดมินาสินัดจักรดีไอ้ขัดที่ขันบ่ว่าขลุ่นดูน่ะลอยนั่นลอยเลยไอ้ยี่ว่าขลุ่นมันนั่นแต่ว่ากังกูดูดีมาดูดียาดีว่างังน่ะว่ายารอยมวยดีอะดูอาเชงมันนั่นเตะอาเชงมันนั่นเตะน่ะไฮเลยเดี๋ยวจะมาจะคุยนั่นปั๊มจะรีบ unity ดิสูสากัดปว่ากันนี่นะคันเลย as far as we are concerned คุยมณีปุรดาไม่ตีมาจ้าเชงนะ we will take the role of big brother ช่วยตัวนั้นมากินลงจากกันนี่อะดูกะมณีปุรกีงามไข่มณีปุรกี territorial integrity ใครหันได้บ่หายไปสิดี as long as คุยกีคุยเนี่ยเฮกหิงงี้ก็หายไปตาเด็กก็คุยงั้นสิกี่ generation นั้นเฮกหิงงี้บ่มาใครดีใครต้องนุ่งดะงั้นสิไม่ยามนะก็ dream ตัวรีบะตรงงานบะ agenda กี่ตรงงานมาเจ็ดตาบะมณีปุรดีคุยงั้นสิกี่ generation นั้นเลยก็ดีหลายพัฒนาคุยเนี่ยก็ if we come to administration ดูก็ตรงงานหลักฐานก็ดีมาดูกุมมาดูดี at any circumstances we will never compromise มาดู compromise ช่วงโตตรงนี้ไงช่วยเลยเตะเทมบายบะมันก็พาจนะให้นะระบมันก็ญาณตาหันบายมันก็ปวดเสียมตรงงานเลยเทมบกี้ชูมาตั้งเลยพาจนะญาณตาหันบกี้ชูมาตั้งเลยเย็นน่ะบ่ยาบ่ปวดให้บ่มันสุเลยเย็นน่ะบ่ยาแต่บ่ปวดให้บ่มันสุเลยกายบ่ยาบ่ปวดให้บ่มันสุเลยกายบ่ยาแต่บ่ปวดให้บ่มันสุเลยคุยน่ะสุกวานะสักจรักปะมาสิ unity เส
ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯈꯔꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯨꯝꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯡꯄꯤ ꯄꯤꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯏꯕ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯒꯠꯁꯨ ꯈꯔ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯣꯟꯗꯕꯁꯤꯁꯨ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯎꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕꯗꯣ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ 이군 खरदी उच्ची कदौरगे नत्तबिदा सुम जी की कॉन्सेप्ट सिदा सुम तौ लेरगदी मीन सो कोई हेंजल नबगी रूम जे याम पीगनेन खल्ले सो नेशनल पार्टी दा मसी कोई अगेंस्ट द वे ऑफ हम नते वी लव नेशनल पार्टी दो बट नेशनल पार्टी दुना सो कोई आइडियोलॉजी खंग मतुंग दा कोई रेस्पेक्ट तो कनी ये ngasi टीवीके की लाइव मोमेंटम जी तमिल सिंह की वॉइस पु लोइना ताहनजी हाइबा दुगी मीगी थीम दुदा फॉर्म तौयो पोतो इन ताजा पाउनी हौजिकती इंडिया की लेरिबा कनो खोगी मयाम से की वॉइस ताहनजी हाइबा थीम दोइन ऑन दोरे हाय व्हिच मीन्स दे आर आल्सो प्लानिंग टू एक्सपांड हाइ तारे को एक्सपांड तौना न मोइसु प्लान अमदि हौजिक लाकपा माले मीगी लमदुगी गट से हौजिक याम गेरा याम मोइरा पैसा पाइ गेरा पाइरा मोइसु करोड़ लिसिंग तरा हाइब्रा कइनो लै हाइ डिफिसिट लै हाइ को बट स्टिल देन मोइना लागा सेंट्रल गवर्नमेंट द शो तौरिबा गट्स मोदी उनाबदा उर्लिबा अमरोमदा हाइगदी एटीट्यूड टू अखोइना खितंग ओरसु मदु तंबदा सोइदना मकी अखोइबु ngasi ngakpi ni अखोइगी दमकता चकथाकपी नेन तौबा हलमन जिंगसेना सो खोइदा खतंग ए मसी अंगांग जिदि मसी लम जिदि मी याम गेरे याम मोइरा सिसु पंगाई हाइजिलुबा याबा नत्ते हाइबसिगी एटीट्यूड अमदि जुम सोइदना लाकनेना खाले खोइ पुना मेकअप थोकमिनसे वाबा याबसो खोइ वारे अखोइ वादबा हाइबसी अमरोमदा हाइरगदी लेंगापदगी हौदोइनी प्रजा अखोइना सुमाइना याम कन्न ngangjaragasु लेंगापसिंगना मदु एक्शन दो ओंथोक पीद्रगदी मदु यामना फरक ताबा पोट ओइगनी अदुना आइना अंकसु आई राउंड लाख खदौ मानद्रे सिना लोइदौ माले अदुना या रोइबदसु आइना पब्लिक मयाम दा आइना अपील तौरिसे पॉलिटिशियन अखोइ पॉलिटिशियन सु हौबिरी द पॉलिटिकल एनालिस्ट सु यौबिरी हंतकी मिहुत खुन खनबसी खोइ तरे तरा थोकना खनमिनरकांदा खोइ खनसी पार्टी दी नुंसिबा मीदी मुंग नुंसिदबा अदुना हंजी आइना इलेक्शन की हफेट कोई मोयांग केंद्र रोम दा सुमयांग की मोत ताजाबदा मयामना फागी तौरी अमित शाह दु नरेंद्र मोदी का साउनादना राहुल गांधी का तिन्नरगा कांग्रेस की टिकट तगी वोट लेपकपदा ओजा मोय हाइरि सुम तासिको मोय हाइरिसे अमित शाह दु नरेंद्र मोदी का साउनारेदना कांग्रेस की टिकट तगी राहुल गांधी का यानरगा अमित शाह ने कांग्रेस की टिकट वोट लेपकपदा प्रजासिना पंगबै जांगसी अदुदा अखोइदी कांग्रेस नुंसी अमित शाह दा वोट पीनी हाइरगदी प्रजा की वाखलोनजी याम फरक ताबम लैदौरीना हाइ मरु ओइरिजे मी सिनबदुनी no matter of how many times he won no many times or how many times he have served in this party lenga loi sinba haisi mi du sinbaduni aduna hojik se koi pau jajat yam tajari BJP dal leiba mayam ama congress changani BJP dal leiba mayam ama regional party formation lakani hai matam du da mayam na isa isa ge wakhan munna khanbiro थकनिंद्रे हाइबा युदु पात्र सिल्लगा मु पिसलकपदा हिमा मसिदि हाउदौ माली हाइदना मदु थक्के हाइबे सुम वखलोन लेरगदी हंजन हंजन ना कोई इरमदम इन मणिपुर से खारगा लेगिनी हाइबे सिमतंगदी मणिपुर प्रजाना काउबिगनु मिहुत खन्म मतमदा फजबजना खनबिरो आइना हंजन हंजन जु लाउजबदुनी आई सामकसु बोट थेंगनगनी कादबदि ईश्वरगी नोंगदमदा लेगरे अखोय हंदकी इलेक्शन जिदि बोट काजगे बोट कादे यादे हाइबे थोकपनते प्रजा मयाम ज्ञान ताहलोक्सी हाइबे तमकता थोकपनी आइना दुम ngasisu openly tv channel se da haiseni akhoi kare akhoi naha mayam je mayam na thagat pire well and good akhoi mayam gi in the power of legislator akhoi thabak tawgani openly ngasi haiseni duga akhoi karaktre dana kaisu kaide ngasi mayam gam adum manana akhoi rally chapina adum leiri dana matamduda akhoi karak tamatamda akhoi myamna dum makok chinga ready dum chapina laitawni madune koi hingdoi manipur se haiga ai side solution jaki yam noi sai huju leiri ba film sida just gitajan